incwadi kaJona number 3 bathi sizoyixoxa nje kancane bathi la ifika sigcile khona uJona number 3. Amen. Ngibuka into esihlangene ngayo endaweni esiyakhele amawodi. Ngicabanga ukuthi nje ngibonile namapost ukuthi athi amen. Sisihlangene ukuyisana nezinto ezifana no-gender based violence kanye-ke nje nezimo esibhekene nazo endaweni yasemawodi. So isiyavuka le mina ukuthi yeyi kwake kwabakhonisa. Amen. Kwake kwabakhonisa kwake kwabakhonisa nezwe laseNiniva. Amen. Ngithe ngizofika number 3 kodwa ukuze singasali angiqale ku-1 ukuthi uJona qala kodwa indaba yakhe kakhulu ithi izwi likaJehova lafika kuJona indodana ka-Amitha lathi suka uye eNinive umuzi omkhulu umemeze phezu kwawo ngokuba ububi balo benyukele ebusweni babo. Amen. Sibuka kuJona mayezothunywa ukuthi uthunywa ngenxa yobubi bezwe laseNinive osekunyukele ebusweni bukaNkulunkulu. Amen. Aseqeke siye number 3 liyafika izwi okwesibili ithi izwi likaJehova lafika kuJona ngokwesibili. Jona number 3 verse 1 izwi likaJehova lafika kuJona ngokwesibili lathi suka uye eNinive umuzi omkhulu umemeze kulo isimemezelo esikhulu engisikhuluma kuwe. Wayesesuka uJona waya eNinive njengezwi likaJehova. iNinive elingumuzi omkhulu kakhulu uhambo lwethuku ezintathu. Amen. Bese siyeqa ufuna ukushesha nje kakhulu siye lapho number 9 uJona esememezile eNinive. Ngifuna sibuke u-action wenkosi yaseNiniva kanye nabantu baseNiniva. Number 9 aqale number 8 ukuze singasali. Number 7 yamemeza yasho iNinive ngomthetho wenkosi nabakhulu bayo yathi makungabikho umuntu onambithayo utho lasilwane nanqomo namvu bangaphuzi manzi. Number 8 kepha bamboze nezindwangu yamasaku umuntu lesilwane ukhalwe uNkulunkulu ngamandla. Yebo ukuyiswe yilowo nalowo endleleni yakhe. Amen. Ngitheni uJona ubusathunywe lapha number 1 isinqumo sifike kuNkulunkulu ngenxa yobubi bezwe laseNinive. Uma sifikile khona ngeke inkosi siyenze isinqumo ukuthi azilwe ukhalwe uJehova. Number 8 number 9 ubani owazi uma uNkulunkulu engaya kubuya azisole akuye ekuthekeni kwentukuthelo yakhe size singagubi na lapho uNkulunkulu esebona izenzo zabo ukuthi babuye endleleni yabo embi. uNkulunkulu wazisola ngokubi owayekushiwo ukuthi uyakwenza kubo akakwenzanga. Amen. Bathi asibuyele ekuqaleni uJona uma esuka eNinive akuzange kwenze lokho ukuthi uNkulunkulu ashintsha ishintsho. But into edala ukuthi ushintshe kujiswa kweNiniva ukupeluka kwabantu baseNinive. Okusho ukuthi ngisho uJona wayengafika ashumayele afundise kwangeke kwenzeke lutho abantu baseNinive bengazithobanga ukuthi bengamkelanga ukuthi sonile phambi kwaJehova. So ngifuna singasali leyo ndawo ukuthi wayengashumayela ngisho wayengahlala khona whole month kodwa uma abantu baseNinive bengazithobi uJehova bavume ukuba sonile uJehova wayengeke akushintshe ayeshintshe ukuthi uzolibhubhisa iNinive. Kwenzekalile kuyenzeka ungabhubhisiswe ubhubhe umuntu. Angithi basifundi iBhayibheli uNkulunkulu mayemdala umuntu lithi wamphefumulela ngomoya wakhe. Amen. But ekuhambeni kwethu kuyenzeka uNkulunkulu ayifake umuntu isuke ngenxa yobubi bethu. Amen.
So iNiniva ithole second chance ngokuthi makufika uJona ememezela okusho uNkulunkulu. iNiniva lizithombe okusho ukuthi iNiniva alizithobanga still lazobhujisa. Ake sibukele kwena into eshoyo uShumayeli 7:17 athi uShumayeli ungabi mubi. Before nje njalo qala ethi akekho umuntu olungele kuphela nje. Meaning nathi sinawo amaphutha esiwenzayo. Bese ethi 7 ungabi mubi ngokudlulele uzawufelani singakafiki isikhathi. Amen. Sithele word of wisdom. Meaning ake sikwamukele namhlanje ukuthi bakhona abantu abazofa isikhathi sikafikile. Uthi uMshumayeli ungabi mubi ngokwadlulele uzawufelani singakafiki isikhathi. Bengifisa masibukana namhlanje singalalo umqondo ukuthi bonke abantu okuhlukana inyama nomphefumulo yibonke abasuke sebenzile. Bakhona abantu abazofa ngenxa yokubi babo okuzothi sekumenyeziwe namhlanje basiphuma la bangakhona abantu abazothi Jehova sonini. Ubungayizwela le ndawo esiyakhele kodwa bekubiza thina qala esila ukuthi sithi Jehova sonile ukuze uJehova abalekise imvupiso yakhe ashintshe kwebe sekhulumile ngendaba yethu. Shumayeli yaphila uthi uShumayeli ungabi mubi ngokwadlulele uzawufelani singakafiki isikhathi. Buka uma ethi uzofelani singakafiki isikhathi kunentenzeke encwadini yamakhosi. Inkosi uJehoshafati lithi iBhayibheli uma lenkosi izoyempilo njalo ngeqale ikhonsante kubaprofethi kodwa lenkosi yakahambisa ngendlela uNkulunkulu ebefisa ihambise ngayo. Kwadilwa izulu. Uma kudilwa izulu uNkulunkulu afise ukuthi ayibulale lenkosi. Lithi iBhayibheli kwaphuma umoya ezulwini bathi sizawungena kubaprofethi bakhe sikhuluma ubheki. Uma lenkosi ikhonsante izoyempilo bayakhuluma umoya bathi ayihambe uma ifike kwimizonqobo bathi akhuluma umoya ukhuluma umoya. Ngifuna sibuke umuntu ubehlukene noNkulunkulu noma umuntu uNkulunkulu esemshini yenza isinqumo nenkosi ngeke ekhulume ngabaprofethi iyahlulelele bona ngisho sekhona kaNkulunkulu umprofethi eseshiya ukuthi uzofa kule yakho bathi inkosi uNkulunkulu usukile kuyo ayikwazi ukubona umoya kaNkulunkulu. Unjalo umuntu ungasenayo uNkulunkulu kuye. Ngike ngathi 2 weeks ago bazalwane eSandeni ngathi mina kunento eyenzekayo ngiyajabula ngoba ngiyabona ngophoyisa bengikhuluma esosweni ngithi mina sizwe kuthiwe amaphoyisa afike ezobona kwasuka nje umfana ophethe inani wabaqala emaphoyiseni aphethe ama-R5 ewu-5. Sizibuze nje ungecabangani ngenani kubantu abaphethe ama-R5 kanti inkinga kuyabalela abantu ngokusuka uNkulunkulu kuwe. Amen. Ngithi mina inkosi kodwa ngenkathi izoyempilo abantu abangasekho kuyo ngeke asakwazi ukubalisa nomuntu uNkulunkulu esesukile kuye uyabalela ucabanga angaphuma la ngoba nobona kwakunje angene emotweni ayishaye ihambe 150 kulomgwaqo lo ishaye imoto ingene emzini yabantu sibuza ngesonto becabanga no akufanele sicabanga kufanele sithangacabanga. Angithi inkinga kusuka uNkulunkulu. So ile nto bazalwane esifisa namhlanje ukuthi engathi besingazibuyisela kuNkulunkulu because uNkulunkulu esifile kumuntu nama-decisions owenzayo uyavela ukuthi uNkulunkulu akasekho kuwe. Ingakho-ke sibona le nkosi iyempilo but into esize iNinive ukuthi isizwile umyalezo wokuthi kuzobhujisa izithombe ibuyele uNkulunkulu. Sekuzokwehlela ngezansi umuntu uyafa inyama ihlangene nomphefumulo afa umholi phambi kwebandla efaka ukhololo kanje eShumayeli aphume la usibiya kusasa lizothumbe kulingana but ibandla lididele ukuthi usibiwe ngenoyini khayini imoya usibiya wonile phambi kaJehova waseyambhedela uJehova kwaphuma imoya yangena
eyenzeka kule nkosi ukuthi bathi bangena umoya kwaphela abanga ehluleka ukwenza ama-decisions right. Unjalo umuntu mayisuke kuNkulunkulu akakwazi ukucabanga, akakwazi ukwenza ama-decision. Ithi incwadi uMateyu and Luke abafundi bobabili bathi ngelinye ilanga uJesu uhamba nomfundi. Uma behamba athi uJesu qeda ukwenza imanga usethi nomfundi uJesu sethi umyalezo wokuthi ubaba wami ufile, bengicela Nkosi ukuyomngcwaba. Amen. Bengicela ukuyofisa ubaba bangale uthi uJesu kule ndoda bayeke abafileyo bangcwabane bodwa. Uthi uJesu bezalwane basibeka ngosobala nathi abafileyo bangcwabane bodwa. Akakhulumi ngokuthi kuzovuka idumbu emathuneni sithathe iy'peli zibe nomuntu, but kuthi bakwakho unabangani bakhe ebebenza naye imisebenzi yokubi, ebebenza naye imisebenzi yokubhodakala, ebebenza naye imisebenzi esisusa uNkulunkulu kuye. Yingakho-ke thina singeke sivale ngesondo siyongcwaba umuntu obenza imisebenzi emibi, sizomyeka nge-authority esinikwe uJesu angcwabane nabangani bakhe. So uyafa umuntu, inyama ihlangene